Yesu amina kunena na manyua make ni wambatie itune nae kalanthi ngaliko ya kuoko kwa ume kwa Ngai. Umuthi twitania kwambata itune kwa Yesu ni wamina wia wake vai ulu wa nthi kwa kwianisya wendi wa asa wake. Kwa uta mwana museo ni wasioka kunenga ithe livoti ya wia ula utethisye. Ta manyua ma Yesu twina utanu kuona usindi wa muthia wa Yesu ulu wa Satani na mavinya ma nthi ino. Uone wonanio wa wikwatio kana tukasinda mavinya mau wau ucha kivuthia kuvinyiwa na kulea kunewa uguo wa kila umwe ala menda kutuvalucha twi nthi ino. Kiki ile yakwithiwa nundu veva mutheu ula wathayukisye Yesu na amwambatia itune vamwe na itu na nthini wa itu. Kwambata itune kwa Yesu ni ulikanio wa kana twichaloni na muthia wacho ti va nthi ni itune. Isomo ni ambe Luka etunenga ngewa nguvi iulu wa thayu wa Yesu va nthi nginya kwambata kwake kwa usenyo itune. Vave ndeto ile sya kutunenga wikwatio mbeni ya kwathwa veva mutheu etela imuthinzi ula asa wakwa wathanie inywe mukabatiswa na veva mutheu na mukethi wa mwengusi syakwa iulu wa nthi kune kwasya Kristo ndetu tiata syana ndiwa eikala na itu kwisila veva mutheu nginya muminukilio wa ivinda. Kwou kwambata itune kwa Yesu ti kwithiwa ateva latui ni kwithiwa eva latui kila ivinda kwisila muthinzio wa veva mutheu. Keli ni kwathana kuka kwake kwa keli. Umuthi utanu itu ni kana Kristo ni wathi kutuseuvisya vandu usumbini wake. Otau twitana twina wikwatio kana muthenya umwe nukasioka atuose tukekale nake tene na tene. Ende ni usio kumanya kana tumwetele mwiya itu ya ile kwikalamana tuya ile kung'ethia mung'ethelie utemuthia tusiaitie iulu itune ta tumema Yesu undu maiye kavindani ka kwambata itune. Nitwaile kwikala thayu wina ueti nitwaile kutwaisya wia ula Kristo watunengie. Isomo ya keli na ugo museo metulikania iulu wa wito wito wa kunyaicha ndeto ya Ngai. Twetele kukaingi kwa mwiyai no nginya twikie kithito kwitika wito ukwa kwikala thayu wilato. Nicho Paulo watutavia ate uvithania kindu ikala imwe na winyivyo mwingi na uu ithiwa ina umiisyo na mwiyumianisya umwe kwa ula ungi kwa wendo. Tata yundu vatonyeka kwikalania na ngwatanio ila munengetwe ni veva mutheu na otau kwikalania na muguo umwe kwa ula ungi. Anyanyawa kii nicho twaile kwithwa tukwetie vandu va kwikalamana tuyasya tumwetele mwiyai ndaile kutwithia tuilie mana no nginya twithiwe na mathayu meanu na tutonya kumunenga vate nthoni yila wiuka. Kwou vandu va kuungama na kung'elela matune tukumbatilie wito witu na uthanga umweu na wikwatio. Uvoo museo umunthi witulikania wia witu ta Kristo. Enda inthi yonthe mukatavanie uvoo museo kwa andu onthe. Kristo anyaikisye uvoo kwa ndeto meko mathina na kwiyumya ta nthembo na yue twita twike ou nundu veva ula wamunengae vinya na wamuthayukisye vamwe na itu. Tuitonya kumuvalucha Yesu witoniu. Kwou tuitania kwambata itune kwa Yesu twina wikwatio wa kuka kwake ingi ivinda ya muminukilio atuose tuthi nake itune. Tuthukume na kithito kwianisya wito witu. Kii nicho kituma twiania kwikala nake tene na tene. Muthia vamwe na mwini wa Sabule tumukathe mwiyaina kwasya Ngai ni wambatie itune na ngatho mwiyaini wambatie itune na wasya waso. Aleluya, aleluya. Muguo ni withiwe nenyu.